ai te hari mua te hapari whahura mato. Ipa ea te morawe hupa te pū aper apura di te hapari atua i tā rātou whaera a hupa i te ipupui nei. Tap off ai te wai ho e no ara rātou no te amaitei i tā rātou rawer a. E no te tua tapapa i te iwhiwhi Patrick Gallon, papa i praur hei no te aupupu paruru CSTP whao tātātou manhini i te iepo. E mahana no te whaahanahana i te peu tumu, te hupai i rawehia i te mopiahi o te wharehapira a Pauro Gauguin, tā ea tuto rato ana antei te hiro atumu, te vai paruparu no ara te whaihupara o te reo. Te rea toa tātou i moorea hau i te ho e taua tini mā ona i tia i hiara no te tataura a horo atea o te tupu i te iamhana maa, horo raa no te whainene i te mo maona no te heiwatu aro no patiti whapiti taua tini piti ahuru a mahitu. Nā pora i mahano te o maa ohi tātou wharere nei te iepo, i orana mai te tātou te wharere a, te mai te proof of ai tano i whaahiti te umuar au te iewea, mai te ahuru mā vau no māti mairi, to te mau taata a te pū aper apurad, whaear ai tā rātou o hupa, ta e atu i te mau tuati mai, ua tupu nā te mau tau a praur a, e teroa i mua i te piahi opoar a o te ture hupa, i te ipoi nei, wa vai horoa a te mau rawe hupa i a mamao, no te putuputu i paea, i reira te pūwha atere o te mau pia o hupa atoa a te aper apurad, te meira te mau tatarar ahaua tua matai hore. Te whaatere no aper apurad i pā ea nei ta awer i nei te tap e te pere oi rapa atu i te ie aua. E te mo whaur ai o nei, no te wheiau te whaai e te hupa. E te ie, no te whaatere teito, wa av ai hau i te vainoar a. Aita te taata mai hawhiwhihi e tororo atu i rito mai, maurawe hupa te maiti te epu, no te ho e tumu papu. Te o nei te mo te hia e whaihi ai i roto i te mupu. Te tumu i mātou i hare mei e tāpea man oi mātou e ria rātou e viti ei. No te mea te mahana te tāmino noara e te hari te hupa mua. Paono nei me tomo mea noa ia. Ai taru atu rātou e whārira. Trato mo pro mata muaru no te tuha anu te moni, no te hamara ara, ai tā rātou hin aro e horoa me te tratua. No te whaaterer ai au ho i tā rātou rataha ati, ua whaapia pihia te terer a ohi pāta mo tuati e te wheiam ai. Te era, mai te amatar au te if aer a ohi pā no te iemurawe ohi pā, ini ai te tōr o a tāmawhare, tata i matini, te wheiau whaahoro preo, te tōtiare te mo papa e parau, ai tatu, ia hi o hia tō rātou parau. Trahe no te tua tapapa i te itum profari, rumai tātou i tātou manihini no te iepo Patrick Gallon, Yorana. Yorana. Ahani nā Patrick, te ie te pitir au te hepe toma a whaea e te pū aper apuradi tāna hupa, ai tai a wharoa tura e ha te tumu. E mono reo te tumu wani mātou e ahuru ani rā, ai te hoa ai manu ia. No te hea o te presidente i tā trapu, mo wharere mātou hamatara mai tā mātou whaera hupa, mo e tura, mo e whrani pā, ai te toi o i te. E tēnei, i mua mai a mātou, e piti ata e te rato nan he opua mai opua a papu, noria e o pro e, ahuru ani rata mātou, e te hoa ai manu ia. Noria e mātou mēre, no te hapai. Te wera he muni roto tā whatau i te wō. Tēnā ora e te whaatere o te iepu, nā te tōmi te whaatere e whaoti i hamara ahia te moni a te mō rawe hupa. Are ara i te teipa, te tauhi ara hānere pē ahuru mā vau mirioni, te apoia i roto i te awhatate te iete, e ahata o e pahonora. Pahonora o i te oe, e hamani o e apo, te weira i o e apo. Te weira o te teimi tā tau i patara, wera pare o api anei, e te toi o i te. O i te ra wau e me arhet pare o api e hana atu, e te weira ti teimu hamaura, i pai tanora. O i te presidenti o pū whatetera no te CPS, o i te i wau, te weira te moni. A tera rātou e hinaro e horo mai ti te moni na te wheariri. Patara mu whea i whaere te hupa, o i te tau. Eren whea mea moni reiro. O i te tātou te whiwhita tātou e wharere nei, no te marara maa te hane atu. Nori e mātou e hapaari, hiapa i hi o pēnu i trambu whea. Tēnei te imhana te pari atu ara te i amu i te hera au te mo tuatima i no aper apuradi au tō i te aparare a ai te mo parau haaware, ni ai te amara ar ai o tā rātou moni awa e ere te reira i te parauti a, e hata o e hi ora.
I roto tamata wani ra wani mato e ono ni jan hanare a ho me te me muni na te tato ara no te whea rapa hiwa pe e ora tō roto te ria tō haia hei e tā rato bro e te o hina aro e hi o pāti te tamata o hina aro e i roto tra ahuru ani ra a whāri mai pēti te mu ani ra Pue aita e hapari hoai. Hapari hoai, ha. Tēnei, hame tawan i whaiara a hupa te wharimoni no Polynesia, Bong de Polynésie, ua pat o hia i a hia te mo mana whaatere i te whenua taratoni, i tā o hi or ai ha te tumu te i whaotira a te pu whaatere. Wai te oe, hai te ua e oro toro pro ra, wai te rabo e na Lusima, Cyril Ma, e hana tu, o Tanima mato, e Tanima ra, e wani hoi mato, e hi o pua mai tai, trapa e tu ahuru mahi tu tata ina aro rato e chati ana e hana tu e te e mato maruru i roto no te anira no te prim de pani e propo he prim no te maa e hamara no rato e toru ahuru aore pa ahuru e re teria te anira wani mato e no maa ti te mu whanora papu nori e te mu tata tau i tērā te whaera te hupa, whai tito e tapai hoa. Pai pāri mai te tātou e tapai hoa tātou, Pro at that handicap, tiro tō tā mātou te inaro nei o e pro i aratou, me mai te tapai. Tēnei Patrick, te hui rei te whenua taratoni, wa i te taua o whaarohia te nauti ar a hupa ahuru mahitu atuara o te iriro i te whaorehia, e riro ane o toi te hapari atua i te whaera. Apu mai te, me poe te whiwhira rato i taratoni, i re te hipa e nā mātou, a ore rā te hi o, i hato pai e nā teiti e whaaforote e hipa i whenua kanaki, i re te hipa nā mātou, i hapa e anoinua te hipa e apina a i te rato oria mato e hapari e. Patrick, te teipahonora a potono ni ai te tomi te titrotror a te mo te pute, o ai te i e whaatupuhi ai te atomi. Te imhana i hatura te tarhau hanere miria a te wharani no te mora paura au te mai. Ho hou tēnei te hanere miria no tā mea o te pauro te mataiti e wau miria tamata te whareturu ta e awhau nei, no te whea mai mariri ai tata, no te hupa i tupu i morua e whakatauha. No ria e matou i ani e whahau mei te muni. Tēnei ra, i roto te whanahora tā rato, o tupa e rato tā hupa miri siwe, tā rai au. Tā te tano whaore. Whaore roa te ria e nen he tau apro ai tana, ai te whaupa. Patrick Galno, maruru mai te no te imo pahonor a tao e pahonor a papu mai te ni ai te pro no te mo fifi e wharerehi a rei tātou i te whenua nei. Maruru mai te Patrick. Maruru iau e. Te tei a aina tātou no te ipo, te pro o Gaston Floss, iau te whaati ar a tōna paruru teito i a François Kenkis, wapapa i te ho e puta o te iho ohia nei, e o te whaati anei i te mo hupa i tupu i te pau te tiripuna, mai te mataiti tau tini i wahanere i wa ahuru maho e te atu, i te mataiti piti tau atini mahara, François Kenkis o te iho hora mai i tōna mana o, ia samtei naure i tōna nhor ai mo oreahi o mai. Nei he propora, ona e propora. Huti ona tūtari. Te atata Gaston Floss e whahitira te parau o François Kenkis ia tōna paruru mai te mataiti tau tini i wahanere i wa ahuru maho era. À l'époque, j'étais le conseil de monsieur Quito Brown Ortega. I te raratau e paruru au ia Quito Brown Ortega, ua tupu te mo tawhihir ai te ua huno pope ete, e ua ani o Gaston Floss ia Quito Brown Ortega, e te ane e wau e raveit uhipa no te hau whenua, e no Gaston Floss, ua whar i o Quito Brown Ortega, e o wau iho nei, nā reira i te hamatar au te rohi no Gaston Floss e te hau whenua, hau i te toru ahuru mataiti te Maoro. Professionnels qui ont duré plus de 30 ans. O whaua tataratu te tau paruru i o tau e hato hupa e tupu i te nei. Alors, je réexplique pour tout le monde la décision de ce matin. Ia praprau an au François Kenkis e whar o Gaston Floss e ap e atua i te mau prau atua a tōna paruru. Il n'a jamais, mais alors au grand jamais, remis en question. Ai taho e a teime o nei pat o i tau mau whautir a no te paruru a i anaurera, no te paruru a i te au whenua. Wai te au e mātou te tata i tōna huru te o i a hina aroan auna e ravei te o hipa, te rara ini a i tau mau prau e whar i aurera e ap e ona. D'une rectitude et d'une confiance à toute épreuve.
I roto I tōna puta e whahiti te paruru teito Gaston Floss tōna iria I te te maupapa EVA o te tamatānoa I te tairi ai te pretiteni teito Oporine Tiawharani. Le fait que je m'embrane quelquefois avec une certaine virulence, c'est vrai, et l'institution... Papumait ei, e iria wau I te moha awaurera I te maupapa EVA. Wariro vetei o rātou ei enemi no u. I te whenua nei, e taru atu wau e whahapa I te maupapa EVA. Ta autora mou hoa papa EVA no te whenua whrani, rātou I whahipai tō rātou ti ara, no te tairi rai a Gaston Floss. Te whahiti nei au I te mo uhipai rawe hia tai atu I te mateiti piti tautini e maha. I muri noa mai, ua I te hia te teimo vea papa e tamatai te mo mahana atoa e tairi I a Gaston Floss. Caisse de résonance, et ça s'est imposé quelque part dans certains esprits. Ça, c'était quand même la période jusqu'en 2004. Pai av ai rawe hia e François Kakis no te papa e rai tōna putaini e a Gaston Floss, ua whaahiti noa te mo uhi pātāna I rawe I pihai hoi te pereteteni teito, I te roar au nā mateiti e toru ahuru tāna I rohi pihai hoi a Gaston Floss, ua vainoa ini ai tōna te a paruru. Peut-être que je ne suis pas d'un naturel courtisan. Alors, je pense que... Penea e ua whaariri au te mo teime iana. Te tumu, ai ta wawe ap e tona mō oro a mhana whanau ra aurera, whār I ana I a hoi mai ona I te whenua nei. Ai ta wawe haere pinepine e tam ai tona whare. Wa vainua wau in ai te uhi pātāna I ani au, te paruru ai ana e I a Porine Tiawharani. Te rara e whatura aroa wau I ana, e ta wawe I ana Gaston, e pinoa wau I ana peretiteni. Quand il m'appelle François, je lui dis Monsieur le Président. Je le respecte trop, je respecte aussi trop sa fonction pour me permettre une certaine familiarité. Tra, I te mei o tau te ie putaia no Gaston Floss o te urimahia e François Kankis I te ie mhana maa I te wharitoa Odyssey. I te pau te ture haumena tātoni e te horor ai pari nei I te rātira teitoia a Mario Baneri te avi e te whaatitira I mhamo mutu ia te hau DTPN a ua whaahiroa hia te hupai ruto I te rima o te hawa wiwi no te whenua taratoni a Isabel Ardif e ua haamata o ia I te wiwi te mana o te imo mutu ia te hau I te hepe tomanei I te awa Februari piti tawatini piti ahuru mā toru muria e te titoro a te pu o te mamutu ia te hau wani hia a ia whaatea hia o Mario Baneri ai tara I tia inha a warewa o ia I te tau mai, e tēro ai te tau whaatuha ara I te awa atiurei, piti tawatini, piti ahuru mama. Hara mai tātou I te pau te orar a Poritita, roto I te tomi te arata e I te mo opuar arar hei o te whenua nei, waha amana te tomi trate te Rick Spitz e te Brittany mo te Broderson, maha ahuru mā toru opuar a patur ano te whenua nei, ni e te mataiti piti tawatini piti ahuru mā pē, piti ahuru mahitu, te papu ahuru mā mhato maiva Miria Wharane, te tapura hamau ar a whaatahia no te imo opuar a, tapura amo hia I te haunuini e te whaito no ahuru mā ho eni e chanere, e te toe a, nā te hau whenua hoaia, a haua tui te reira, roto I te fau a piti to mai pē Miria Wharane te e whaahupahia nei no te mo patur a I te mo upuar a no te whaatupui te hei watu aro no patitifa wharomera tātou te man o te pereteni hauwhenua mo I te Broderson wiwihia e Desire te Iwao. Mo a Maria nei wa taupupuri I te man o e te tapi a nei hia te mo whaitomoni I whatahia no te e contrat de développement et transition e tatatui o nei te mana no te mea o hapapu mai te whatarehau te au nei te pāi no te moara mona e te whaitomoni o te whatahia no te matahiti mure mai o tape a mai te hia hoa. Piti mea miria I te apa. No te hoa e mo patura a te rahira o te mo patura a I roto I te e whanahora a o torohia I te heivatu aro nui no patitifa matahiti piti tawatini piti horuma hitu. E te wharehapir atuarua no Paurogoga, ua whahanana hia te oro ano te taere niu hia I te whauwha atumu ato tuha apai to matuitama, wa I te hia te mo piahi, te hora mai te era ai tarato peu te hiro atumu ora, ara I te pau te reo, te I te hiara te paruparu o te whea api, hei manu teini e te mohoho atawiri hia mei Andy Ebb e o Leo Raboniki. Na te tai o te pui iriti te ie oroa ap e hia mai e te ori ato mātuitama. No te ie mataheiti wa haafofahia te pautumu no nā taha motu e pē ati e I a Porinitia. Mai te peu wa haafofa mai te mo tamari I te taere naruto I te raur au te mau ori te vai ato nei te reo. Te wahia e paruparu hia rei te whaia api I te ie mhana. Au lycée, moi je trouve que les élèves, même entre eux, ils se parlent en tahitien.
Ta ui i te, e aparau te i mo piahi nārto i te reo. Parau mau, te vai nei te raha ama, in e te parau, wa i te rātou. On a la chance en Polynésie française d'avoir une vraie culture. Fan oi tira hei to Polynesia, nā tōna noa peutumu e hapapu mai e reo no te ora. Ta uat oi ai whahiahiara i te e mo piahi tō rātou here i te whenua. E ere at hei nei te i or oara vehi ai rutu i te mau whare hap i a. E rawer hei mau pupu e hipar aif at ahia te mau orir ata no atu i te orero. I te reo nata mahi ne piti a Clémence te ai no atu aita te reo i mau. I af aitu i tohi ara te parau no te hiro atumu. Ça fait 10 ans que je danse. Ahur matiti to uri noar a, wa te roho i to ata. I te uman a te tamo ne iau i te hiru a. Ho e a to anu u te hiru a e ere noa i te ori, e o atu a te tuaro e rau no atu mo uhipa. Te wha i aura i to ue ma ohira. Te wahif ahiahia te tāmau no ara te wharehap i atu arua no Pauro Gauguin i te whaatupu i te ie wharereira. Rau ea no te whaafārio i te whaia āpiñ ei tōna hiro atumu e te reira papahia i te parau o tōna reo. Whahiti mena tātou te parau no te whaapu, te repo mai te Māoti, te huahu ara au, te tūtai moa, te papei a, te teia a te ieo te mōrawea, e whaahupahia nei e te whea whaapu i te imhana nei. I te roar au te i hepe toma wa whaatupuhia te ho e rurur anō te whea i rohi nei. I roto i te i am a, rātou no te whenua nei, e no te mo whenua patitifa te hare mai hi oi tātātou rawera a, matai hor e o Lord Philibert te mo hapapura. Waf ariro noa hiana te iere poe pau, in hairo a mai te wharuna. In arohia no te whaapu, pai tau tini tani te mataheiti matara mai nei martu mai tini tete no tei arapu. Tānei e haere mai whaati aniani. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas tout le temps réinventer les choses, il faut prendre... Te ie mau wharereira mai te ie turu e te ie mau tae no taratoni e mea whauwha i te tātou, i tā rātou rawera e te atua rātou, i tā tātou nei rawera. Tanu atu wairto i te ie wharereira, o hare atu o meu Flavia Pierson, e tāna huru rawera i taratoni. Taratoni o Polynesia whrani nei e mau whenua i te mau motu. Aita et a ar hei mātou e otau, e titau hia i te whaahupai te repo noroto mai te aru. E tō te taiariro e whaaruna, hin arohia no te whaapura i te maa. Te whaapua Nelson von Kami a whaahiti tarawanei, te whaahupat oni o iei te repo whaaruna mairtu mai te ite. Ma te whaatanu atu ora. E te tia tua mo rawera. Là, on fait des tests avec Technival. Tei roto mātou i te tāmatamatar ai te whaaruna te ite, ti tau hia i te haring ai te ia whauwha, in ha e ere i te mea o hia i te whaanoar ai te tūtai moa. Tā u o te whaatano whaito tera e tera no tau whaapu maa. Me te mea e te tarato rawi a mitra i o rato. E no tātou atoa, te vera toho wat e tō i tau ira, i roto po i ratou, taratou i amu uhupai taratou i rawera. I taratoni, te veira te i taatira aina tine te whea whaapu e te mo te hamani wharuna. Tāna opuar a, i au atu atu mo whenua, no pati tiwha. Te te api tuarona tātou no te whaahoperoar ai te iewe anō te toru ahuru mahara au te mataheiti te iewe ahumei nei te tataur ahoro o atea maratono morea whaanhor au te tupu i te imhana maa a piti ahuru mai iwa e tapati toru ahuru no mati te tia ihi a rahau i te ho e tawatini maa o nāno nā tuha a horor a e ono mai te ho e kilometera te toru, te pā, te ahuru, te piti ahuru maho e te aro atu i te maha ahuru ma piti kilometera te atea ua tere roa o Liora Buni ke raua Nicola Perez e whawhai te huru o te mo maona, te mo pu'ohur a ANDF. Accueil. Dépaysement magnifique. Paradis. Solidarité. Watu i te ro'o mo orea no tōna he euri, e moe ar a toa no te mo maona, no te tataur ahoro atea. Ua rau te mo atea ai tarenahia no te whaatanui e te whaito te tato ar au te whiatatau. Nous, on est très satisfaits de ce record. No te e matahiti hau te pēahuru maona no te ara mai, o te tap o i aratou, whaito whahiahia ro te reira. C'est la première fois que je fais un marathon, des semi-marathons aussi, donc grande découverte. Ua mātou e nawe teiti e tataur a, e tap o ratou i aratou i te mo matahiti atoa. Mo orea whenua he euri, te tumu i tapapar hei mei e te whiatatau.
Rehei te mauna no rutu mai te te atu moutu aro, e tapo atu i aratou no te tamata te atu aro horor a. Le but, c'est de justement les repérer et on sait qu'à Moria, il y a quand même du niveau en course à pied. Wariro te e tata ur anu vit hei e tamatamatar a atu aro noa, ari anu te te atu, e rawe anu te haafu ai taratou mo whaanhor a tauturutu te are. Ta te oirei anu Moria mei a, i rawe no te amui atu o mei te mutamari e whiwhirei rotu te orar a. E ha apapuf a hau te moma o nei to ratu whaini ni rā, hau te wharevar au te horor a te atare nahi at imhanam a i te horauno i te pupui. Ahuru mape miniti muri e wharewahi a te horor a semi-marathon. Te e hope a hepe tomai e tihi ai o vai te mo ai tono te e mateiti. Tara, e ni ato o tato i te tumpro whahopero i te iwi a nā tato roto o mātai me ti tato vi a homanarto i te reo frani hapohia mei e Sophie Gebel e at manhini Patrick Galnon mai te tama ara oto ia mai te ta oto na tama ra wharerea tato anan he po te arohai arahei parhei e Iorana. E haa pururuhi a te iwi a ini a i te tahua Ngāti Rara a Tino TV.